1 and 1 rakso kon pon peyu. Wow nuki isunan kan ko, nukan ko, nanalang ko, nang kanyi ko. Wow choro rang sa machay kop na, karyang kop na. Speaker and legislature song ko kung nakalap. Labalabakan ng kanyang siya, mumuso ko. O aramas koras and ponpe, o pachawan luka kukuran koras ang nasa kulmachay rong Rahnwet. Ngay sa rin Nicolas Mapan, pachawan kalilay kukurakan, au tapan sa kulmachay rong kan. O ya charalapan sa kulmachay rong kan, yay kwayo, poy and fuel te oil, koryaw, sawas detonation na pachota sa government in Japan. Hong Palian Episem. Kung sa waso, Palian Maritime Institute and Episem. Kasilu sa pagmachay kapasa pitok kansilasin and kapinsalit sa mga COVID sa tuwang o kapayong sa pagmachay ran masalangan mo ponte. Rohng sang kolonya o ponte, Palian Rohng nai sa kulmachay region ponpe pachawana letian. Rohng sa ngawsa nebesam Final Epesam Petroleum Corporation te Epesam PC makasaleta me Palian Epesam PC pachawan ko sa kiray customer kan me pit kasautan poy fuel te oil. Nan men kabasawat kasaleta me fuel te oil koros pan kasauta ye diesel unleaded gasoline o karsin. Tano san nan sompong na prenen para yakutriyaisak. Poinan fuel chapter market nan sompong tayo menakyan. Poinan airborne and gasoline market sang ni chala. Paisak tuwaw sa isisak tayo kasauta ni chala isisak sen paisak walo. Customer karasan wewe kumapoinan fuel pan market ta. Ni sen isak na mapo ni kalan o makita wachap tatatak ni isak rayawan sa mga na pre and pariya katriya isak kayo. O sap kan bilban paki kasantian poy watch. Kasautan poy ng fuel was mawya kamakitan poy and fuel na narain sampung silisap o lasan kamakitan poy ng fuel kuyawi ni October silisap riya kita isak walo. Lasan kamakitan poy ng fuel mamiyanan na pesam yay poy fuel ko sauti. Uyawi ni April yay isak mapoy ng fuel ko sauti tinisen riya isak limapon. Kalan o karya uyawi ni May riya isak ni sen isak limapon kalan. Statement na new statement na FSMPC na uyaw ni Pepor riya isak wano o riya isak wano on pariya kat riya isak kayo kasalita na wakan na uyawin nimpatay kan Rahnwet metway chawin kuwa kwalanin kas pespatsa ni chalapayo sen pay sa riyaw kwalan wain masen pespatsa ni Chalapayo sen chualisak, wain palaw, chalapayo sen tuwaisak riyaw to ne kwalan. O wain kusainan, wain napesan makolokol. Poy ang kas kayo chikichik. Ni chalaslu sen kisisak limaw kwalan. Nintuan kami sansan mesang Chief Finance Officer, Mr. Chaniatal Pasaya mesampong wano sa Manaro, poy ang fuel market o nana. And so all price and fuel was a cross market, open market siya. Pwede ko ay sa tuwa, lakalan kapal apuswat lala, o lata kasautan po yung fuel amyaya. Karyawan sa pagmachay ng Rahnwet, yung sawas na Kranta Mapesal Fisheries o Maritime Institute. Rohng sang kalikarwain ponte ni April isak siluan para yakit riya isak kayo Palian Rohng nan sa kumachay region ponte. Pachawan na natirayo Rohng sang Palian Epesam Piyayo makasalita na wain Japan pachawan tarayo sawas detonation may pachawan ni Chala Silirar isilaw the million isilaw po yung chisu o wain Epesam po yung sawasa o apali Palian Epesam Fisheries o Maritime Institute. Karapan Kranta sa waswat yay puen kamawya na wasawat
o aliyata tupsaukan mekan tato ong pelyen Everson Fisheries o Maritime Institute watch me pacho nanwenya. Wasawat mekan pachuan kaskuli ki pelyen navigation, marine engineering o fishing technology. Apoi kawai dan grant, karapan grantes awaswas yay kwen kamauyan awasawat o kalau aleta tupsaukan mekan tatokon pelyen Everson Fisheries o Maritime Institute watch me pacho nanwenya. Wasawat mekan pachuan ta kasukul and pelyen navigation, marine engineering o fishing technology. Apoi kawai dan grant pachuan miyaw sang sakul machay government and FSM mene pelyen the Department in Education o Collection Micronesia FSM o Embassy in Japan me pachuan ton pe FSM. Kasuliwan sakul machay Rahnwet yay tokan silasin the winning and kapinsalit the soma COVID saktuaw. Toon State COVID saktuaw task force men pachawan sa korok way tokan may ramas mekaper yang kachkita pachawan tokan silasilen kapinsalit the soma COVID saktuaw sang samparay sakwalu pachota o enpil pachawan sansan may raili akan medisenyan o raili akan makin katiti sa jakap niyang kachki te pachawan ale tokan munwat. Tokan silasilen kapinsalit the soma COVID saktuaw pachota ni publical penpanyan manuni and polpe. Pelyen publical kan pachawan pracita kulakwano ni maisang dan kulaklimang insauchip sang niyot lenialan. Koras memen yang kachkita pachawan tokan silasilen kapinsalit te soma COVID saktuaw kanananaw te tataropet mon pachota ang tokwat. Tokan silasilen kapinsalit te soma COVID saktuaw wat kinuyawan ni pao kan pachota pakriyaw naniray ng rarye sakwano nan puma. Sang nakaway ten pelyen US Central Forces Control uniyan silasin and kapinsalit te soma COVID saktuaw socho kapar o perora pacho ni percent way sakpayo point jail. Nintuan kami sansan ng report magandachota sa Panian Moderna Vaccine Administration and Ponpei tuwakot riyap kwe pangkusuman me pacho ni percent tayo sakyo hoy ray makanakalara ray chingal to koryaw ray laramas bakit siliyakan isiman me pacho ni percent ay sakusu. Wuni me wain Ponpei sapon man gan sa was pacho ni wuni nen papki. O kain saklan sapon machay Rahnwet yay ran masan langan wain Ponpei. Uung alangan pa ni minipit 0.2 kulakaisak minipit sa kwalo ni maisang. Ulal pa ni minipit 0.1 kulakayo. Minipit sa tuwa mo rin sa was o eong alangan pa ni minipit 0.1 kulakaisak minipit tayo tao ni nipong. Rahnwet ang pamiminan palmasa o palyator ni nataisak level sa limaw. Iloglukin tayo na pamiminibit tayo limaw pantabokin o pankap niya marmarakan kotsaw. Nipong nipongan niyalan ang pamimi palmasa ni natlimaw lelisak iloglukin tayo na pamiminibit tayo limaw pantabokin o pankap niya marmarakan kotsaw o kay wasang. Ran kaunap na ran saraw yang pamiminan pungan. Paliyapang o palmasan ni nataisak lalisak limaw. Iloklukan tayo na pamiminibit tayo limaw pantabokan yang ang marmarakan kotsaw. Walang namuran ayo miminitik ruwali sa kwano, walang namuran Rahnwet miminitik risi sa kwano, wan sasongan kotsaw. Memoratin na rin na waryasak tayo miminiisi 0.00 o wan sasongan kotsaw memorati nan sampung waj miminiisi 1.5 sakero. Ponpei na rasang kotspin glapwano minitsili sa primang nisauchip o bantrong sa lang kotspin glapwano minitay sa tuwang limay sa lakap.
Main ko yay macakan auta panin sa kulmachay Rahnwet kalanganan kumran chorus o kasalit.